Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sanibonani nonke balandeli beSaviva TV1 okhuluma kuDokotela uLUKHELE. Sithi asinibingelele nonke sinazise ngomsebenzi omkhulu omuhle esiwenza lapha kwaLUKHELE eThekwini eKZN eNanda endaweni yaseKhongo. Sithi nje abantu abazi ukuthi lapha ekhaya siyahlola, lapha ekhaya siyelapha, lapha ekhaya umuntu uyenziwa kakhulu izinto zenhlanhla zikhona. Kube izinto lezi ezithepheqelezi ezenziwa ngakithi enyakatho ikakhulukazi izizwe amajaji kube amabutho bese sekuba into lezi engatholakali kulelizwe laseKZN noma lapha eNatal la sebenzela khona. Masikhuluma ngento lezi ke sikhuluma ke ngomuthi wesintu ogadi ekhaya kube umuthi othola ukuthi uvikela abantwana abancane kuya kwabathombayo nakulabo uthola sebethombile. Lemicimbi kuyahlukahlukene ngoba khona imicimbi enzima edinga ukuthi kube khona intelezi ezokwazi ukuthi iqoqa abantu ekhaya bangalwi nomuntu othola ukuthi uzocuya idlozi noma uzocuya izinto zala ekhaya akwazi ukuthi aphume lobala okanye into abekade eyiphathisiwe noma abekade eyitsheliwe ayikhohle noma kuthuthunywe ukuthi awontshontshi inyongo noma umhlehlo noma umswane noma ithambo lasona noma isiphi isilwane esihlajiwe la ekhaya. Intelezi nje kuphela ngekho sipho ngekho ezizwe ngekho mabutho ngekho majaji. Sithi ke kubalandeli bonke beSaviva TV1 la izwe laseKZN eThekwini eNanda eKhongo uDokotela ukhona ama page alandelwa kona LUKHELE number 27 Facebook page inombolo 073 923 7589 bese bathi LUKHELE TV ku YouTube channel bese bafona abantu bese ba WhatsApp. Sikubikeke nokuthi ke inkonzo ekhaya sinayo njalo ngama Sundays siyasontisa ila khona sefela abantu khona ngomoya ngoba esikhathini esidlule sike sakhuluma ngokwesithunya sakhuluma ngokuhlanjululwa kumuntu ohlushwa umoya noma ohlushwa izibonakaliso elele engalele okufuna ukuthi ahlanjululwe bese kuba abantu othola ukuthi bafuna ukuphakamisa lento noma bafuna ukuyikhuphula bayigeze bayihlelembise ikwazi ukuthi ibasebenzele. Sachaza ukuthi isithunywa sikhona siyaphakanyiswa siyagezwa so ila khona siyesikole ukuthi mawuzogezelwa isithunywa noma uzokhuphula isithunywa ungafiki lapha kwaLUKHELE ufika isikhathi usuyajika awazi usonte nathi awazi futhi uhambe isiguqo nathi ubuthi ubuzogeza isithunywa noma ubuzophakamisa isithunywa kodwa kufika abantu awazi ungene esigodlweni uzohlola abantu nathi lapha ekhaya siyesikole ukuthi mawuzophekelwa undaba yokuhlolela abantu uhambe ubuyele emva usuka khona wena usukwazile ukuthi uhlole kunye nathi esigodlweni ubambe iqhumo zakhona nokuphalaza kwakhona masihambisa abantu emanzini nawe ukhona nakuthiwa kubanjwe ibhande kiwe entabeni noma sikhaye umuthi noma kwenziwe iwasho noma kunomuntu olashwayo kuyahlanya noma akahlanyi uyagula uthole ngengubo noma unesifo esithile esifihlakene siyesikhole ukuthi uqala ukusefa ukunye nathi sibone ukuthi lento ngempela iyavuma futhi ikhona kuwena. Uma ukuthi uyathanda ukuthi ifosweke sesingayifosa ngoba phela khona umuntu othola ukuthi uyayihalela into uyayithanda afuna ukuyijoyina ayithabathe loyo muntu vele usifakile isicelo kukhona okuphiwe lokho kodwa kuqindezele kuvalele. Sithi abantu abasondele bazogezela izithunywa bese kuba ngabantu abaphathe izigubhu ngokuhlukahlukana noma kuthiwa silanda kuliphizwe usilethe isigubhu siqale ngokusihlola lesi sigubhu sithole ukuthi sisima kanjani. Uma ngabe isigubhu esinzima ngaphezulu kwethu siyakwazi ukudedela ukuthi uye kwabanye abangaphezulu kwethu noma abawuhlobo lo hlobo lesigubhu siphethe kuba igubhu njengoba siyiphatha ziyahlukana ngokwesandla sabantu nangendlela yentwaso esendlule kuyona. Kukhona isigubhu uthola ukuthi siyintwaso yakwelinyizwe esingakazi thina sifike kulona uthola ukuthi umoya esingakwazi nathi ucommunicate nawo uthola ukuthi thina kunabantu esibaziyo abayilo moya walesigubhu siphethe asifihli ke siyakwazi ukutshela ukuthi lokho
phuma ushone ngapha bakhona sibanibani bazofike bakuncedise kulento ephethe ibona bayazi kahle thina esikwazi kakhulu izizwe amabutho bese kuba amajaji makuthiwa umuntu akanadlozi noma idlozi liphambene noma izinto ekhaya ilungiseke or basindisiwe lento yokugcina umsamo ngokuphelele abantu bomndeni wakho abafuni ukungenwe lapho kodwa mangabe ufika kuthina siyakwazi ukwakhela into noma ibhodlela noma uphondo noma isigubhu noma mhlambe ibasket ethile kube nendwangu zakhona kube khona isitsha kube khona amakethangu nezimpempe la khona uzophahla khona lento ezobe siyakhile eyijaji noma eyibutho wena uzokwazi ukuthi uphile ngayo noma ngabe kuthiwa kuyacaca ukuthi uthanda isikhundla ufuna ukuphakama uphatha abantu siyakwazi ukuthi sikunikeze ijaji likuphakamise ukhethwe mangabe khona ukuphazamisako siyakwazi ukumgudluza ngezizwe siyakwazi ukumgudluza ngebutho sikwazi ukuthi siphakamise wena ngejaji sikubeke esikhundleni osifunayo kukuwe ke ukuthi usithatha ngalezi zinto esiyibalako uma ngabe ke udinga ukuthi uvuse okwakushiwe ngabazali bakho mhlawumbe isikhwama sasala kini esikababa wakho noma esikamkhulu noma esikagogo noma esikamalume wakho washiya kuwena nisebenzisana kunabantu abaxakiwe izikhwama ezasala emagcekeni abo lezi khwama bayiphupha ngishobelele ebusuku ukuthi kufanele zikhwama iqhubeze umsebenzi kusana abantu abaqhamuka bathi bazofuna usizo umuntu akasekho sewabhupha egcine manje umuntu eseqhubeza kulokho okuncane akwaziyo basinda abantu kuze umbulekele kakhulu ngalesi sikhwama sikuxhumanise nomnikazi waso lo wayekade siphatha lesi sikhwama ungasondela kuthina sisibhule lesi sikhwama sisicheke ukuthi sifuna ukwenziwa njani sasimiselo lendlelani sisikhuphule sisihlambulule amacala aso ngoba asike isikhwama esingenawo amacala ngoba mawulapha umuntu usukudimanda indlela evaliwe ngenkani either lo muntu ufuna into ongayiyo yakho ifuna ngenkani ngomuthi ayizuze sekuyicala lelo manje ke lezi khwama ezikhona zonke sinamacala kuyabiza ukuthi igezwe lezi khwama ikakhulukazi nabantu othola ukuthi bangenwe yikhwama basafunda nezikole lento siyabahlupha basakhona ukufunda abakhona ukuhlala kubantu akuhlale kunasekhaya mawangena ekhaya uyagula mawangahlala ekhaya wahlala kwenye indawo uba ngcono agcina besahlala kamfundisi ngoba kuthuhlushwa isikhwama kodwa kamfundisi bamenzela akwenzeki kulokho esontile lento eyihlahla iboniswa mekubo ayisenzeki maka kamfundisi lo muntu nakathi uhlala enyangeni uthi ubamba intwaso nakhona ufike yavaleka akulunge loyo ungenwe umoya wogedla so izingedla zithwasa ngenye indlela ngoba sona ifaka emhlalu ayithwala umyeko futhi kayibhuli siboniswa ebusuku ngempande nje kuphela lo muntu unamandla unesandla sokuphatha impande kuphela lokuphendula amakhubana lo muntu ufuna ukuthi kubhulwe ukuthi lo muntu owangena kuye udinga kwenziwa njani enzelwe ini kubheka ukuthi isikhwama sakhe senze amacala ayisima kanjani noma wayesithole kanjani isikhwama noma ke ukuthola ukuthi lo muntu wathatha isikhwama sangabikwa ngoba khona ikhwama ezibhizi la ngaphandle ziyasebenza kodwa ayibikiwe na ungasibikile isikhwama kufanele ukuthi usondele kuthina sikwazi ukusondeza emsamo wala ubhilekwa ngakhona sihambe sokubikisa isikhwama sakho bese sisibhule isikhwama sakho ukuthi sekuyiphi indabuko siwumakhosi noma wothokoza noma isikhwama sokuthandazi noma ugedla isikhwama leso othola ukuthi siqhamuke ezweni la ngaphandle konyakatho noma esaseningizimu noma esasempumalanga ngoba khona ikhwama la ifike iphambane khona zingabe isafana ikhwama so masikhuluma ke ngomuthi kunabantu abophela imithi nga3 nga5 nga7 nga9 ukuya phambili bayigwejisa imithi khona imithi eboshelwa nga2 4 6 8 10 wolunye uhlobo labantu lo muntu mebophela imithi kanjalo usukazi yena ukuthi lo muthi kuzube ugweje uzofaka inyongo noma uzofaka amafutha athile noma uzofaka ithambo elithile so ukubophela imithi kushiyana ukuthi wena wethu asekuphi kanjani so siyathanda ukuthi abantu basondele kwaLukhele nalabo abantu othola ukuthi bafuna lezi ama product abantu bazama ukuthi baxhume enambeni efanele usakuyibheka la efonini yami le number le yama product ofonelwa kuyona kuze abantu bangadideke ngoba isikhathi sibuye singabi khona masebenza ngabantu kuzofuna ukuthi nginibizele inamba ama product yalapha kwaLukhele u063 263 1465 063 263
1465 inamba le yama product abantu mabefona bakwazi ukhoriyelwa bathola izinto zabo from kwimbiza ngokuhlukahlukana kwazi imbiza bese kuba izizwe kube amabutho kube amajaji kodwa mangabe umuntu afuna ibutho lempi kuye kube ijaji lelo elitholakala kumina kubizwa ukuthi uqala uhlolele ngoba abantu sifaphosela izinto abagula ngokwezifo ezithanda ukuba nzima noma abanenkinga othola ukuthi izinzima kakhulu akuzona inkinga ezincane siye sithi abantu abaqale ngokuhlolelwa kuqala sike sicheke ukuthi yini engahlanganiselwa wena uposelwe ifike la ukhona ngoba ezinye izinto ziyathunyelwa mase ifika lapha izinto sefika isasebenza so uyaqala umuntu yahlolelwa sekuvela u1 no2 kube kuthiwa beqala ngaka ukuhlolelwa komuntu khona online hlale ngisho ukuthi ukuhlola online sikwenza u500 ukuhlola esigodlweni u300 sisebenza zonke insuku iSunday kuphela esingayisebenzi ila khona sisuke selapha khona abantu ngokwenkonzo noma sisuke sisenza isisefo ngokumthandazo kusuke kwesikhathi siqale emanzini kwesinye isikhathi sisuke sibuye entabeni kwesinye isikhathi sisuke sibambe ibhandi inkonzo shesiqala noma sayivana kuyinkonzo kuye kwenzeke elinye ithuba uthola ukuthi amakhono sihambile sisodwa nje ekhaya lapha kwaLukhele eKhongo siyibambele inkonzo siyigidele ngesonto nje kusuka isikhathi esikhulu sokuthi siyikhulekise kwayithina ngoba ila khona sithukulula khona amandla ethu ngokwanele nathi siyideliso ngoba masefumuye igodlweni sibhula sichitha amathambo sishaya umhlahlo kulana kufuneka khona siubamba umthandazo sikhulume noNkulunkulu umntwana wesinomhlaba ngoba sihlale sisho ukuthi kwelapha kwethu uncike kakhulu ekuthandazeni ngoba sidumile kuyiziguqo njengoba mhla ka2 sizobe solwandle kuyisiguqo sethu siyibandla ngomhla ka9 September sizophinde futhi sibe nesiguqo sikamhlabuhlangene kuzobe kufike nabantu abaphuma ekhaya leSwaziland bazobe beletha umthandazo bayamenywa kwabantu all over befike besogidi amen khona futhi kwaLukhele mhla ka9 September iamen enkulu mhla ka2 khona kuSeptember kusayithi sodwa thina seThekwini sobe sibhekele olwandle ngentathakusa sheyikhulekisa silolongela ukuthi ngomhla ka9 makufika laba baphuma ezweni langaphandle nasemazweni akude ngokuhlukahlukana kuma province eSouth Africa kube ukuthi uba iamen ephilako esile simile komthandazo kakhulu egameni ke lobunyanga Monday to Saturday shothi umsombuluko umvulo lowo kuyofika kuze kube yisabatha senza ubunyanga umthi siyawugaya iwasho siyazenza imbiza ziyenziwa neyiphunga kubantu abasabembiza ngoba imbiza eziningi abantu sibakhiphe ngezisu kusukela imbizeni zoshukela oBP kube ilezi zifo lezi zabantu besilisa mhlawumbe kanjalo ebudodeni kunenkinga noma washaya into wacupheka ngendlela ongayiqondi noma mhlawumbe ujiyona into yakho owayenza siyakwazi ukuthi sikwenzele imbiza noma nje awasekho amandla total egazini noma mhlawumbe ufuna ukuthi umzimba wakho uzwe ngawe khona abantu abahlula imizimba yabo so lo muntu ufuna athola imbiza ezomklina ikwazi nomuwasha isikhumba abe right isakhona ke imbiza sasenza imbiza eyiphuzwako neyichathako ngokubunyanga nje ophelele siyathanda abantu basondele kwaLukhele bakwazi ukusizakala bese kuba abantu abafuna umbhemo wabangoma umbhemo lo ovula amaphupho kube umbhemo wabantu ababhulayo ngoba khona abantu ababhulayo uthola ukuthi abasashaye kahle so labo bantu basizwa umbhemo sinabantu abane sinus siyesebenzela into yokukhotha labo bantu abanye abafuna uhlanga emzimbeni bayaqhatshwa abantu bese inhlanga lezo ziyahlanjululwa ngoba mawuqatshiwe lapha kwaLukhele kunesikhathi la kufika khona sikugeze sikuhlambulule senzele ukuthi lento ekwena emzimbeni iwasheke ngoba lezinto eziqashwako kuyafuna ukuthi zihambe bese siyagezwa igezwa ngempophoma ngoba masigezwa ngolwandle ulwandle lusuke lwasha izinto kakhulu kuze kufe nalento besibeke kuwe ulwandle sisebenzisa kakhulu uma saqalisa ukugeza ikakhulukazi uma ngabe unesimnyama ngoba kunabantu ababhujelwe yihlobo kunomuntu othola ukuthi ubhujelwe isihlobo sakhe mhlambe besinesa sigula saphupheleke nesandleni lo muntu ufuna sondele azogeza umnyama walo muntu owaphuphuleke nesandleni omunye wayekade esesiphithipithini ekubanje inkunzi igebengu wathola ukuthi kwafosa iceleni lo mphefumulo mawuphuma ugaxela kwena omunye unesihlobo saphuphele esibhedlela omunye unesihlobo saphuphele emayini kunomunye unesihlobo othola ukuthi saphuphela emgwaqweni engozini zeyimoto labo bantu abasondele bazokwazi ukuthi bazogeza lo mnyama bafone abantu 073 923 7589 dokotela uLukhele
number 27 ku Facebook page. Bangifole abantu se KZN ezona se Congo njalo ngesonto siyasonda. Amen. Abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalokhalezo yemsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhalezo yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhalezo Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhunjini kanowa khonozo khonolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala